Tariki 14 mweri wa Dithemba mwaka muhituku niguo riariria mwisho arutwo guthoma thukuru-inĩ wa muthingi wa Pura county ya Samburu uria wacokire kuhingwo thutha wa uhaguku wa ugitiri ugicungiriria ikuũ cia andũ erĩ a itũra rĩrĩ. Sisi tukiwa walimu hapa tulifunga shule wiki mbili kabla shule kufungwa, kwa sababu tangu hiyo mzee wawe wanafunzi wanasati walitoroka na wanafunzi wao. Tangu mambo ya usalama kutokea, kuna maboma ilichomwa, watu wakapoteza mali mingi, na bado wengine wanazidi kupoteza tu juu kuna manugu wanakula mahindi ya watu kwa store. Kuna watu wengine hakuvuna hata mahindi. Ona thengia wa maabitha borithi kugacĩrithia ũgitĩri, aikari matire maracoka mĩciĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie mĩhang'o ya mathomo ĩrũgame thukuru-inĩ wa muthingi wa Pura. Tulikuwa na wanafunzi 236, lakini leo tulikuwa na wanafunzi 3. Kwa hivyo tunataka wasasi wahakikisha kwamba wasukume watoto wakuje kwa shule, kwa sababu sisi walimu tuko hapa na tunaona tu hali inaendelea kuwa mzuri kama tunaleta watoto wakuja hapa kwa shule. Komishona wa Samburu Abrizak Jeldesa ni orĩtie aikari othe metharĩte magĩtigĩra gũcoka tharĩkĩra ĩngĩ matikagie na nganja amu thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũgacĩrithia ũgitĩri kona ciothe cia itũra rĩrĩ, especially hiyo area ya Pura, kwa sababu immediately after tulikuwa na ile skirmishes ya last week tulifanya enough deployment, especially ya new NPRs ambazo wanachunga hizo installations za mashule pale na health facilities na maboma za pale. Kwa hivyo yangu tunikuhimiza wananchi wasikuwe na hofu kabisa, kwa sababu tuko na askari ya kutosha sehemu hizo. Wona miturire yacokereria toria kwari hau kabere, aikari ni moritio maikaranie na urumwe na makunyanĩri arĩa othe marekwĩra nĩo marahagũra ũgitĩri na gũcogera ngũĩ. Riboti ya Inoro TV, njĩtagwo Jenga Wambui.